Shalom, shalom, shalom guys. Banita Evangeliste William Muyobokimana mu Rwanashaka. Ndagira ngo mvugane n'abantu babiri gusa. N'umuntu ujya wiha permission gutuka undi muntu kuri media. N'umuntu utukwa n'abantu babiri. N'umuntu utukana n'umuntu utukwa. Hariho ibintu bibiri. Ndeka mbwira umuntu utukana kuri video cyangwa kuri YouTube ukiha ububasha bwo guharabika, kwangiza, gusenya izina ry'umuntu. Hari itegeko ry'uko umuntu usebereje undi kuri YouTube, kuri ono media, icyo bita cyber harassment, ugaharasinga umuntu kuri internet. Hari itegeko ko iyo uwo muntu akureze baraguhambira imyaka 10, imyaka 8, hagati y'imyaka 8 n'icumi, ugatanga izahabu ya amande y'amafaranga y'amanyakenya miliyoni 10 kugera kuri 20, bivana n'ingene kese yawe imeze. Ibyo bintu mbabwira ntabwo ari terabwoba, ni ibintu ndi kubabwira nk'uko mwebwe sometimes timuba muzi ibintu byaha hanze. Icyakabiri, reka mbwira umuntu wakorewe iryo hohoterwa, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwiha permission gutuka undi muntu, kabone nubwo uwo muntu ugiye gutuka yoba izo erere azirimo, nta burenganzira ufite mon frere zo kumutuka. Rero reka mvugane n'umuntu utukwa, rero wewe utukwa, hari itegeko rikurengera, yoboka inzira y'amategeko, uwo muntu umurege, birashoboka. Izo video bazisibe, izo video bazikure ku ma YouTube yabo, in the name of Jesus.